Hello everyone, fungkam jotono no. Gino nugune man khanang tabu tam khlaina nai dong. A tabu kise ritag nan thanti wasukjak. Gino nugune tongkana. Engke phoda fungjora hane angkisa ritang hana asuk tongmani ta. Ge tabu gino nugune tongkana thaisuk bubar barjak iko naidi. Amgo sinok ni no. Thai tongo bolte. Sat kaisa angke bote thai tongo ta. Amgo buskang bor bar tongo ta bukse. Iko yang ukluk naidi bote ko ma thaijak. Kelaye mai kisa jar nyana yang fungni mai cha je kho gang ta mai cha nai da 2,000 years later. Kena nugune tongkana muya iko muya hakete wa malang sinok ni da sangwa son phaise ko ding pulang nai ye khuran phalang ma be ko ma nai ne je ka ta tong ma kya kena ngai tong na no te phorok nai marang tin bising ni man ha ko kena ngai tong de wow ta thấy không được quá cũng là đó âm thế có nó hay đã có nó mới sao kurang tak bang kita harus hak deh di semangkai komsek hak deh bukan muya phai kya dia muya khogoi tarpor te tu busrai dong ta gang tui hingang ka nangna bagai agin tiklai toni jak taw tui man por khang muya khoksinai nga muya aundro sana tini muya ko ke ko muya bai motor aundro sanai ready klai bi khang suya ko helbi ko tak bokasinai ge thapa box sanai tang hingang ka muya hingang ke doi munya ges hangke thop thogyang honai thapa box ready ke ko satung kutung ma ekdom lisi sanai tongo am kata lebo sore puilen lesi ko bui pagi heman ita mulai song ko bono ki jon ke sal ngiseng ngeta ki saporen kan muirong mun khangke tiru tu sing tongo ma barwangun kena nugi sai naman kana ang boja phaijak ang kherega phaijak na asong kheto tini rega tang ruta ang ti botol butu bujak ang ke samungo phaimani se baini sujang nikse tongun sauta bu moro sujang ile inka bono bani afari ka bai nang haino ajogi tongma sai sui tong di hnaita inka ang kora ajogi sui tongkha haipon kesang mani marong suka ta angke wati phaiman bagi nobar thanda kheto belai khno banang suka inka ang sati se kotoni ke hungui ma tongsu inka jara samukhai nongba ke belai khan aram khan sobor ta inke sal thanda ni bagai tini satung kri belai karam angkan sauda halenga mungkin orang itu saya naman kena rega pai kita bukan apa sengki sulit tangan ke lo hari kita hari ko logi thang semua power him di kerja istirahat hari